Basuhuje kandi tubahaye ikaze mu biganiro byacu, tukaba tugiye kuganira ku ngingo zitandukanye turi kumwe n'umusesenguzi David Marshal. Marshal, ndagusuhuje cyane. Nanjye ndagusuhuje kandi nsuhuje n'adukurikiye bose aho baherereye hose. Weekend tugiye muri weekend izabamo n'umuganda. Uriteguye? Nditeguye ariko babizitwe nk'abanyamakuru kunze kutugora. Abona agashakisha umwanya ngo arebe ahantu yazahurira n'abandi umuganda agaheba, ariko iyo akanya kabonetse n'umuganda ni event nziza. Hari igihe ubona ko abantu batabana banawuheruka, urano tuvuye mu mezi twagiye mu minsi mikuru, twagiye gute ibintu nk'ibyo ngibyo, habonetsemo igihe cyo kubura umuganda nko mu mpera z'umwaka ushize. Ariko iyo umuntu agiye nko mu muganda, ureke bariya bitsimba bakitsimba ukagira ngo ubu bagiye kurara banywa basindanga, ejo bazajyama ngo n'umuganda. Iyo ugiye umuganda umenya amakuru ari muri quartier, ukamenya uko isibo yawe itera imbere cyangwa niba ari akagari. Ubwo rero nuko marerezo manuva nta mwanya nzaba mfite akazi, ariko nyine byaba ari sawa nta kibazo. Umuganda ni igikorwa cyiza, mujye mugerageza muwujyemo, muvugane n'abaturanyi banyu, mumenya aho igihugu kigeze, haba ari imbere mu gihugu ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Reka rero tuvuge ingingo tugiye kugarukaho. Turareba uruzinduko rwa Perezida Felix Tshisekedi i Paris mu Bufaransa, aho azakirwa na Perezida w'icyo gihugu Emmanuel Macron. Turagaruka ku kuba Perezida Joseph Kabila yarambuwe abakozi bose bakoreraga mu rugo rwe. Hanyuma turareba igihugu cya Kongo Kinshasa cyareze sosiyete ya Apple ikora ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo za telefone na za mudasobwa. Kongo ikaba yasohoye n'inyandiko yo kwihaniza cyangwa se gusaba ibisobanuro iyi sosiyete ishinja gukoresha amabuye y'agaciro ngo ariho amaraso cyangwa se acukurwa mu buryo bunyuranyije n'uburenganzira bwa kiremwa muntu. Turanagaruka ku mirwano mishya yubuye ahitwa Rwindi mu gace inyeshyamba za M23 zimaze igihe zigenzura. Turitsa ku ijambo rya Bertrand Bisimwa wo muri AFC Alliance Fleuve Congo na M23 uvuga ko mu bantu bafite ba hafi harimo n'abari mu biro bya Perezida Antoine Felix Tshisekedi. Ibyo turabireba ndetse tunarebe uburyo byari byifashe mu nteko cyangwa se mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi, aho intumwa ya Amerika yashinje u Rwanda gufasha inyeshyamba za M23 ndetse no kuba ko izo nyeshyamba zarashe ku birindiro by'ingabo z'umuryango w'abibumbye. Aya makuru nyine nk'uko nabivuze turagarukaho mu buryo bwo kwasesengura, turi kumwe na David Marshal. Marshal, ibi byo mu nteko y'umuryango w'abibumbye mu kanama gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi, warabikurikiye. Nabonye umugabo uhagarariye Amerika arimo avuga ati u Rwanda rufite ingabo muri Kongo ndetse zinafasha M23. Ati hanyuma izo nyeshyamba za M23 zikaba zararashe ku ngabo z'umuryango w'abibumbye ziri hariya, kandi ngo zikaba zinabangamiye umutekano w'abatuye uburasirazuba bwa Kongo. Marshal, aya magambo ko nabonye akomeye. Ariya magambo arakomeye uyumvise mu matwi, ariko ugiye kuyacukumbura nta nishingirana afite, nta n'uburemere afite namba, kubera ko ntabwo bwaba ari ubwa mbere twumvise ko hari ahantu umuryango w'abibumbye cyangwa se umwe mu miryango mpuzamahanga ushobora kuba waragiye wivanga mu bikorwa bitari byiza by'ahantu uwoperetingira ukorera ibikorwa. Ibyo rero bikawugiraho ingaruka. Igikomeye ni iki rero? Igikomeye ni uko Amerika yashinja u Rwanda kuba ku butaka bw'ikindi gihugu, ariko iyo ari ibihugu bibiri byose by'ibinyamuryango by'umuryango wa Loni, ushinja bari hariya n'uwisobanura akisobanura, kandi niko byagenze. Uwo Amerika yavuze, u Rwanda aravuga,
affaire terminée, ntabwo bari mu rukiko umwe arashinja undi ngo zana ibimenyetso gira gute, kandi Amerika ifite uburenganzira bwo kuvuga ibitekerezo byayo, n'u Rwanda rufite uburenganzira bwo gusubiza ku bitekerezo bya Amerika. Nuko bino bihugu byacu twavuga ko biri mu nzira y'amajyambere bikennye, byo bitajya bifata umwanya wo gutripota ibi bihugu bikomeye. Ariko ni nkuko na Amerika yarakoze ikintu, u Rwanda nago rugategura iyo projet muri Loni rukavuga ruti ibyo Amerika yakoze muri Iraq ntabwo ari byo, ibyo yakoze igihugu gifite uburenganzira bwo kwifata ikindi mu gahanga. Ariko niyo mpamvu muri Loni haba abantu bagaragara ibihugu byose, icyo gihugu nacyo kikabisobanura, ntabwo biba urukiko bikarangirira aho ngaho. Ariko ikindi wanavuga muri no case ya hariya muri Loni, foreign policy, urubuga rwayo twigeze no kuvuga ku makuru yanditse kuri urwo rubuga rwa foreign policy, ni website ivuga kuri politike mpuzamahanga y'Abanyamerika. Yigeze kwandika akantu gato cyane mu nyandiko irutse kwandika, ishyiramo yuko Amerika iri ku gitutu cy'Abashinwa muri Congo. Ibyo biza bihuza na intervention umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yaherutse kuvuga muri press conference yatanze ko Congo iri hariya irwanirwamo n'ibihugu by'ibihangange, aranamentioninga za China za ndeyande n'iki ibintu nk'ibyo ngibyo. So iyo mfashe izo mpu zose nkazishyira hamwe, ubona ko amagambo avuga kuri Congo tutarayahana ishingiro cyangwa tuyambura ishingiro, nuko hari ibihangange birimo kurwanira muri Congo, kandi ibihangange birwaniramo intambara zose zihera mu magambo. Ari amagambo ashobora no kubona political complement, akaba ari amagambo yo kunezeza Congo kugira ngo nibishoboka, niba ari nka projet benda gukorana n'Abashinwa, nyuma y'ari amagambo ababishinzwe bazayakurikire nyine. Atari ko murabona yuko tuba twabavugiye no ku gatuti ka Loni n'iki ya soko biri nibi ibintu nk'ibyo ngibyo uvuga byo turi buganire byo muri Epo ni societe y'Abanyamerika ikeneye ibyo izakoresha, urumva. So niba Kongo izamuye amagambo nk'aya ngaya yo gushinja amasosiyete yo muri Amerika ikintu runaka, ni kiyasi cy'uko Amerika nayo n'abadiplomate bayo basa nk'abakora ibintu byo kwiyuhagira no kwikuraho ayo matope, ibyo byondo Amerika iba yabasize, kandi nta kindi kintu babihanaguza uretse amagambo nk'ariya, kugira ngo kuko urumva ntabwo ari amagambo agenda ku busa. Ni kimwe n'uko bashobora no kuyavuga hari icyo Kongo yatanze, hari icyo Kongo yasezeranije, kavuga nimudufasha kiriya gihugu kuri hariya muri iriya nteko rwose. Ni urugero, niba ari ikirombe runaka, niba ari iki muzakibona buriya, ukabibona kuri akari amagambo bavuze, ariko afite cost yayo, yaba ari prepaid cost yaba ari postpaid cost, kubera ko babikoze. Politike nuko ikora, diplomasi ni mpanguhe ngo nta cubusa. Ni icyo ngicyo navuga. Nkivuga rero ku bya Loni nabyo mbigarutseho, hari office bita UN RWA, ni mission ya Loni ikorera muri Palestine, iherutse kugibwaho n'icyasha mu rwego mpuzamahanga. Bivugwa ko iri mu bantu staff zabo bagize uruhare mu kugaba ibitero kuri Israel baherekeje Hamas, kandi ubundi ni ofisi ya Loni ifasha Abanyapalestina. Cyose kimwe. Icya kabiri, MONUSCO imaze iminsi yitangarije yuko igiye muri operation Springbok yo kurasana na M23, kandi MONUSCO nayo yahagarikiye amasezerano M23 ifitanye na leta ari ya Nairobi. Nayabanje yose MONUSCO yabaga iri hariya, yewe nare mujya mwumva usubiye inyuma gato, ariko wabugiye kukurekera cyane na za San City MONUSCO zari zirimo. Icyo gihe ari MONUSCO cyari yari Monique icyo gihe. So no kuvuga ikintu, no kuvuga ngo ujya wibaza ukibaza ngo icyo tutamenya ni iyo existence y'ingabo z'u Rwanda muri Congo. Ibyo ni ibyabo n'Abanyamerika basizana babigeho impaka. Ntabyo nabimenya, sindi umunyamerika, kandi sindi no kuri level yo kuba namenya ingabo z'u Rwanda ngo ze nahe, ariko u Rwanda ruhakana ko utari muri Congo. No muri Loni rwabihakanye. Ariko tusimbutsa runakana gufasha M23. Ariko tukiri kuri iyo ngingo, nanjye mba nibaza ngo uri umuntu wo muri UN RWA, ubwo urakorera muri Palestine, wambaye intekerezo n'ibiki n'ibigukikije byose byo kujya gutera Israel na Hamas, aho ni ku ruhande rumwe. Dusubire muri Congo, ari MONUSCO, kajugujugu yayo, igifaru cyayo, ijipe yabo ihetse FDLR, igaheka umuzarendo, yamuheka ari inkomere, yamuheka ari iki, yajya se kuneka M23 cyangwa n'iki ngo imushyira amakuru yo kuza kurasa M23.
tuvugisha ukuri tutagiye kubeshyana abantu bazatubwiye muri commentaire iyo ngiki ibikiri Monisco ibikiri Loni ngaho mbwira ubu u Rwanda narwo nkuko ambassadeur rwa Mucyo yabivuze muri Loni ruri mu bihugu bitanga ingabo nyinshi muri casque bleu muri zingabo za Loni iyo tuvuge nk'ingabo z'u Rwanda zagiye muri Darfur ziza kugenda zikajya kajugujugu zazo zitwara abajanjawidi bajya kugaba igitero ku banyasudani drone z'u Rwanda zikajya zijya gutarira amakuru abajanjawidi zari zikuba zikiri ingabo za Loni ziri muri Darfur zari kuba zimeze gute tugende muri Somalia iyo AMISOM igenda ikaba ariyo ishyira ibyo kurya abari Shabab ikaba ariyo ibatarira amakuru ikaba ariyo itwara inkomere zayo yari kuba ikiri AMISOM ariko AMISOM ikorana na leta kandi na MONUSCO ikorana na leta gukorana na leta ni kimwe genda avuga no washyiri wagiye ubese bari abazarendo nibiki bari muri Kongo leta nimba nabyibuka muri iriya nama yo muri UN uriya uhagarariye Kongo Kinshasa witwa Zeno Mukongo yavuze yuko wazarendo ari abapatriote ari abantu ababyeyi babo bahura n'ibibazo mu burasirazuba bwa Kongo ngo bakari abantu barwanira igihugu cyabo ku buryo kubita imitwe iri negative ngo byaba ari ukurengera. None se mu Rwanda iyo minwari zigafatanya n'intera hamwe na CDR yari kubikira minwari natwe twigire hafi wewe ndetse ntabwo intera za rubyiruko rwa leta wishyaka ari ku butegetsi ya MND leta zikora amafuti ntabwo leta zitagatifuje atoro ngo twumve yuko ahantu hose hahagaze leta hahagaze ukuri hari naho leta oppressinga zishyiraho igitutu zitocaringa zirenganya abaturage bazo aho ngaho harimo leta ya Kongo icyo cyo tugisibanganye rwose ntabwo leta nta muntu n'umwe wigeze uza ngo yambike leta ikanzu yuko icyo leta ikoze cyose ari ntagatifu n'ikimenyimenyi muri for instance tugiye ku bya genocide nubwo atari byo warumbajije bivuga ko genocide ari icyaha cy'amareta yego nta gatsiko kihereye gakora nta mutwe w'enyeshyamba akora genocide utari leta ibyo byumve neza ko bidashoboka urumva ko leta ku isi ziri muri mu bintu bifite stati ishobora gukora ibyaha biremereye biruta n'ibindi ku isi buriya no kuba bavuze kuri genocide bagiye no mu bujura basanga amareta ashobora gukora ubujura bwinshi amareta nayo nerema ishobora gukora ibintu byinshi bibi ku isi none rero igihe habayeho uburyo bwo gufatikanya mwaje murabaje gushaka amahoro ariko mujya kuri axe d'Imar leta ya Kongo wari wabona bano bantu barya bakabica bari bavuga ikinyarwanda n'iki hari umuntu wari wafungurirwa dosiye ngo tumubone se ngo tuve ku leta n'ibiharano biba byayicitse bikagenda bikarya abantu bayirira n'abasirikare kapiteni Kabongo baramuriye ntabwo tuzi umuntu ugeze bafungurira dosiye ngagire gute imvugo zibiba urwango muri Kongo Justin Bitakwira umeze nka wo Mugesera umurusha n'ubukana mu magambo cyangwa se babunganya ubu ni umudepite mu gihugu abo ngabo nibo MONUSCO ifatikanya nabo so MONUSCO rero ukuyemo ijambo Rwanda wibaza iyo igiye muri operation impamvu itaraswa ni iyi uretse ko nta gihugu cyemanga kuba cyayirasa cyane byemeye aho ngaho muri n'iki byose ariko tusipoze ari nka M23 ungurukijeho drone abo twarasanaga n'uwo batwaye n'urimo kubatarira amakuru urumva none se kandi nabo M23 n'abene igihugu ba Kongo batega amaboko gukora ko ari MONUSCO bakongera bagatega nandi bakabica bakabamana ngo nuko ari MONUSCO yaje muri ibyo ngibyo so hari erere irimo niyo gushyira mu Rwanda ariko MONUSCO yagiye ikagera simbyita lifuti igafatikanya n'umunyatura igafatikanya no mu FDLR iba yataye stati y'ubu MONUSCO ni nayo mpamvu naguha urugero muri Palestina Israel yakurasiye abantu baho bita ubu ngubu mu hantu hahindutse umusaka muri Gaza na biriya biro bya UN RWA byahindutse umusaka yarabishwanyaguje yabisenye Israel wenda izabyiburana Israel s'u Rwanda u Rwanda narwo rwabihakanye ariko icyo nakubwira cyo iyo uri MONUSCO uri ingabo za Loni ukajya kwivanga mu bintu by'amateshwa by'igihugu wagiyemo aho gukora icyakujyanye ntabwo genda ubucamanza nugo sinange warukata ariko wisanze wari amakombora wayagera rwose kuko nawe amakombora uburasa ntago bari amashaza hanyuma hari icyo uriya mugabo wa Amerika biriya ari amagambo akomeye yavuze urabona hari icyo ashobora guhindura kuri tere ntacyo yahindura uretse kuba Amerika yakwibonera isoko yifuzaga igakomeza kubona nandi idahangayitse kavuga iti tuzi langage diplomatique
Kongo yumva. Ubu buri abantu batandukanye bashaka akantu kuri Kongo bagiye kujya bagenda bikorera u Rwanda kuko bazi ko Kongo ariwo mutwaro ifite. Ubwo ari Amerika, ari Umwongereza, ari iki n'iki, buri umwe wese, ariko ibyo byose bazabikora nibarangiza bacuruze n'u Rwanda, bakore business zabo n'u Rwanda, bagire gute n'u Rwanda. Urambwira nese wavuga ngo Amerika ngo yagiye gitotsi n'u Rwanda. Amerika n'u Rwanda ni inshuti, ntazagira umuntu kubeshya. Biriya ni ibyo gushuka abakongomani kubera ko bazi ibyo bakunda, urumva. Ariko ntabwo Amerika yajya guterana amagambo n'u Rwanda. Ni inshuti muri aka karere bikomeye cyane. Nta ngaruka byagira rero uretse gushuka abakongomani, umuntu akajya bashuka ko bakunda kandi abateranye n'umuturanyi kugira ngo abatware ibyo abatwara, abasahura ibyo abasahura. Kongo ikazakomeza kumera nka baby boy, igihugu bashuka, umuntu wese azakijya mu matwi kiduhira mu matwi kiti batuvugiye neza bagize gute. None se mu by'ukuri ari ukurasa ku ironi no ku ngabo za Loni, bikaba ari uko bimeze koko bifite ibimenyetso, ubivuga akabihindura n'urubanza n'urugero. Warasa ku ngabo za Loni bikagenda gutyo gusa, wazirashaho koko nta nicyo zishinja. Iriya ni kesi ikomeye abanyamerika bavugaga, iramutse ari kesi ya nyayo koko, urumva. Ibihugu byajegezanya bya bintu bibi cyane, ariko nabo kubera ko bazi yuko ari compliment barimo gutanga, ubwo biratambutse biragiye, ejo bazavuga ibindi. Akandi nakongeraho, tamaze mbivugana n'abantu kare tuganira, no kwibaza Amerika yishinja u Rwanda kuba muri Kongo. Amerika yagiye yavugaga ngo uribuka muri ceasefire iherutse hagati ya M23 leta ya Kinshasa n'u Rwanda rwashyizeho umukono. Amerika yemanze neza itarya indimi yuko iri ku butaka bwa Kongo kandi izanakurikirana igihagarika ry'imirwano ikoresheje mbinu zayo na kanuni zayo. Ifite abantu bayikorera ubutasi. Abo bantu twebwe ntago tubazi. Bashoboraga kujya hagati y'ingabo n'izirwane cyangwa kandi koko ceasefire yarubahirijwe. Ariko Kongo aho ibera kasha, aho kugira ngo yibaze iti ayo maso ya Amerika tutazi. Ayo maso aba hehe, ashinze imizi hehe, irimo gukondana ibihugu nk'u Rwanda. Ukagira ngo hari Amerika yemereye kuba muri Kongo mu buryo butazwi, ibindi bihugu ntibigire gute. Ubwo wenda ibihugu biziburana, ariko Kongo ikwiye kuba inareba n'abayigira inama n'abigira amagambo. Nk'ubwo ko babivugiye ko bari ku butaka bwayo, bashobora no kuhakora ama-observation anaremereye arimo no guhagarikira ibintu by'intambara. Nta misiyo ya Amerika tuzi ihagarikira ceasefire muri Kongo. Kuki Kongo itibaza abantu babo bayinjiriye ku butaka bakanavuga ko bahafite ubushobozi, ishobora kubita nazi ngiba questioning aribo ije questioning umuturanyi bazaturana imyaka n'amamiliyoni. So ntabwo mbizi bajye bashwana n'abadiplomate, buri wese abavuze ibyo sobanura n'iki byose. Ariko Kongo abayishuka barayishuka, ariko biri muri interest zabo, kubera ko igihe cyose bihugu byo muri West byabanaga ko Kongo yashobora kunga ubumwe n'u Rwanda bigatera imbere, haba mu bikorwa remezo, haba mu gucuruzanya, haba kugira gute. U Rwanda rwajyanye y'indege, Kongo isezeranya ko bazacuruza amabuye y'agaciro. Ni nayo mpamvu iriya soko ubona Union Européenne ripapuye Kongo. Bano bantu ntabwo bigeze bashimishwa nuko Kongo yacuruza n'u Rwanda bigatera imbere. Sinzi ikintu babona mu Rwanda bakavuga bati uriya modeli wo mu Rwanda wo gukora ibyabo neza bakabinoza, ugiye muri Kongo nta kintu twaba tugikuyeyo. Urumva niba bararanguraga amabuye tuvuge y'agaciro ku madolari runaka, urumva byarashobokaga yuko noneho bari kuyarangura yongerewe agaciro, n'ibiciro cyakora utabagitwaraga nk'amadolari 1000. Noneho u Rwanda rwayatunganya bakatwara nk'ibihumbi 12 cyangwa 15. Wowe ntabwo usumva ko ari igihombo gikomeye cyane. Bino bihugu ntabwo bizigira byemera ko Kongo ishyira agatima impembero, igatekereza neza, igashyira ubwenge ku gihe. N'uzabitripota wese niyo yaba Central Afrique ikagira akantu k'inganda zitunganya amabuye ya Kongo, bahita bayambara bakavuga ati namwe muri mu bantu bagira gukira gutya. Nubwo yaba Kongo Brazzaville, nubwo yaba Angola, murayiba. U Rwanda rero kare akantu gari gwishyizemo ko gucuruzanya na Kongo, amabuye y'agaciro no kugira gute, kandi buye riri hariya riragoye. Urumva kare akantu bavonye ko u Rwanda rwari rugiye kubavangira. Niyo mpamvu ndabo Kongo ikomye amashyi nabo bahita bajya mu mudiho. Ariko ubundi ubusanzwe siko byagombye kugenda. Nakubwiye yuko ibihugu byo mu Burayi byararwanye, France, Rwanda na Germany n'Abadage n'iki byose, ariko nyuma baza kubona yuko ntacyo bazageraho, bahitamo gukorera hamwe, kubakira inganda hamwe no kugira gute. N'ubundi ndatekereza ko Kongo izageza igira umuperezida n'ubutegetsi cyangwa se aze atera ikirenge mu cya Tshisekedi yari yateye, urumva ashobore gushyira hamwe n'ibihugu baturanye bubake ubukungu bukomeye, kandi ubukungu iyo bukomeye ibihugu ntabwo biryagagurana.
ndabizi neza intambwe Tshisekedi ese reka nkubaze Ange cyangwa mbaze abadukurikiye abantu batekereza ko Tshisekedi bwa mbere atekereza gukorana n'u Rwanda yari yayobye yari yasaze. Tshisekedi yari afite imibare kandi imibare ya Tshisekedi yariyo kandi yabonaga ko aricyo bizamugezaho. Ariko na n'ubu nta muntu wadukorera ubushakashatsi gatubwire ngo Tshisekedi wa mbere wari wabengutse imikoranire n'u Rwanda yazi kaguru kazaguru ya makampani ayora imyanda Kimironko ngo akajya Kinshasa kuyora imyanda. Naje kubisoma hano urumva n'abandi na business ko zari zimeze. Uriya mutima wazanye Tshisekedi kiriya gihe yawukuwemo n'iki yawukuwemo nande. Perezida Kagame ashaka kubakira abantu basenywe na Nyiragongo Goma. U Rwanda na Kongo biri mu kwezi kwa buki abayobozi batanga press conference kuri Goma Serena Hotel ibintu bimeze neza. Hari abantu bamugiye mu matwi. Buriya Tshisekedi azandika ibitabo nyuma yo kuva ku butegetsi. Ababwira ati mwari muzi n'ibindi. Uzi ko umuntu agira ingamba n'imihigo mizima. Abantu bakabaza azagera asa imbabazi. Nta mbabazi azasaba ariko azasobanura kuri kwa biriya bintu. Azavuga abantu natwe batakiri ku butegetsi. Abona nta kiramira. Azasobanura ukuntu yari afite ingamba ku bihugu baturanye ariko abantu bakamujya mu matwi bativa muri ibyo ngibyo. Kandi Tshisekedi azabyandika. Kuko ntabwo mbona ikintu yapfuye n'u Rwanda namba. Nge ntabwo ndakibona. Aho bari bageze hashobora kujya imbere ejo akadukira Burundi ejo akadukira Tanzania bagakorana. Kongo ibihugu bigeze kuri 9 birenga ihane bibi bashobora gukorana neza muri politiki ya Tshisekedi Kongo igatera imbere. Ariko buriya hari abantu bamugiye mu matwi baramubwira bati va muri ibyo ngibyo niba ari ibyo ngibyo ugiyemo. Kandi bamwe muri abo ngabo nabikubwiye n'ababirigi ngo bashobora kuba baravuze bati ayo mabuye y'agaciro mushaka kujya mujya gushongesha mu Rwanda. Babahenze ubwenge. Nubundi nubwo baravuyeyo hariya baravuyeyo nk'abakoloni ariko nibo barakoze investment muri ayo mabuye. Jekamine irimo amafaranga menshi y'ababirigi. Aho bakibaza nubwo muyita y'igihugu ariko nitwe tuyacukura muyashongesha tutumvikanye tudashaka kubera iki dufitemo nyungwe ngana gute. Ni kwa kuntu ushobora gusanga leta yitwa ngo ni umushoramari urumva ariko hari undi muntu uri inyuma y'ibyo shoramari ufite washoyemo amafaranga byitirirwa leta cyangwa byitirirwa iki niki mugafata societe etatike ya leta ariko irimo amafaranga y'abandi wowe ugafata ibyemezo nka leta ariko atari we mushoramari muri ibyo bintu wowe nka leta wiyitirira. So jembo hari impamvu Tshisekedi yavuye muri fauteuil yararimo n'ukuntu yarebanaga n'u Rwanda kandi iyo mpamvu azayandika mu bitabo nyuma y'imyaka 10-15 tuzayisoma tuzamenya bagateranya bibiyaga bigari. Ariko nta gace Tshisekedi gusa siko mbibona. Inyuma ya Tshisekedi behind hari abandi bantu bamusukuma bati uramenye ntuzigere n'umunsi n'umwe jya uvuga u Rwanda buri munsi. David Marshall twarimo tureba amagambo uhagarariye Amerika mu muryango w'abibumbye yavuze ashinja u Rwanda gushyigikira inyeshyamba za M23 no kuba ngo rufite abasirikare ku butaka bwa Kongo. Hanyuma Marshall reka dukomereze no kuri iyi ngingo nigeze kuvuga yuko igihugu cya Kongo Kinshasa kirimo gishinja sosiyete ya Apple yo muri Amerika ikora ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo telefone ndetse na za mudasobwa gukoresha amabuye y'agaciro aboneka mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Kongo ivuga yuko ngo ayo mabuye gurwa mu Rwanda ariko yacukuwe muri Kongo Kinshasa mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Uru rubanza urarwumva ute Marshall? Uru rubanza uko rungumva giye Kongo haraho navuga ko giye ntabwo nashima ibyo Kongo ikora ariko abakongomani bashobora kubishima kugira ntabwo ndi umukongomani kubera ko Kongo yameshe kamwe ikuragaho ku kibuno iravuga iti tugiye guhangana n'u Rwanda icyamaso. Buriya Kongo nta miyaga igishyiramo yigeze no kudahemba abakozi amezi 2 ivuga ko ari u Rwanda bagwabujije imishahara na centrale ya Ingani bura amashanyarazi avuga ko ari u Rwanda. Kongo muri make attention ntabwo irimo kuburaga. Kongo yemeje guhangana n'u Rwanda do A a Z nta kintu isize inyuma. Ahubwo ikintu ntaramenya ndimo gutaraho metero sindamenya niba n'u Rwanda rwaravuye muzi guhangana na Kongo cyangwa niba u Rwanda rumeze nk'uruhinda inda yabukuru Kongo rugasa nk'ururegeje kamba kubera ko wenda rwumva ko mu buryo mwe cyangwa ubundi wenda Kongo itaruhangara itarugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo byose birashoboka. Iyo u Rwanda ruza kuva hasi nuko Kongo yavuye hasi urumva sinzi wenda hari ibyo mbamona bitanaba muri iyi minsi Kongo akajya n'ibicecekamo ariko u Rwanda nubwo wenda ufite ukuntu rwikorera ibintu byabyo rucece hakubona Kongo yaravuye hasi kandi Kongo niko ikora. Ndibuka muri M23 ya mbere 2012-2013 aya magambo wa Patrick Muyaya bavuga niyo Lambert Mende yavugaga ntituzaganira kandi bafashe Goma muzaraswa muzayivamo muzasubira inyuma kandi koko ibyo byarabaye.
Kongo ifite ibintu yishyizemo, buriya Kongo nabo n'indatsimburwa mu byo biyemeje. Umurongo bahisemo n'uwo nguwo, n'uguhangana n'u Rwanda, barubwira ibya Apple, ejo bazarubwira n'ibya Nissan, barubwira n'ubwa Mitsubishi n'iki byose. Abakongomani nuko bameze, bavuye hasi guhangana n'u Rwanda. Ahubwo ntibaza ngo u Rwanda rwo rwavuye hasi guhangana na Kongo, ndacyabikweshonenga. Ntabwo ndabona u Rwanda genda ntekereza ko none u Rwanda rwakora iki se nk'ubu ngubu Kongo iramutse ivuze ngo tugiye kurega Apple kubera yuko icukura amabuye y'agaciro, igura amabuye y'agaciro mu Rwanda aba yavuye muri Kongo. Urumva u Rwanda Apple se nta mabuye igura muri Kongo? Wenda n'urugero, u Rwanda narwo rukeneye gukora diplomasi aggressive kuri Kongo, ariko njye mbere bakunda rwarabyanze. Ni biri mu nyungu zarwo, ntabwo ndi muri mindset ya diplomasi y'u Rwanda, ariko njye kubisa ingume uhita umukubita esheshatu icyarimwe, urumva, mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Singiye kukubeshya kuko urumva u Rwanda rushyira amafaranga menshi mu kwibrandinga mu rwego mpuzamahanga. U Rwanda rushora amafaranga muri Arsenal, rugashora amafaranga muri Bayern Munich, rugashora amafaranga muri Bâle, rugashora amafaranga muri Paris Saint-Germain. Rufite n'ahandi rushora amafaranga henshi, harashoboka. Tureke gushora amafaranga ariko ruri brandinga mu rwego mpuzamahanga. Ariko uribaza ibyo iyo birirwa barwikoreye muri Loni, ibyo bagize gute? None se u Rwanda tuvuge yuko ruzamera nka ya mpyisi batera ibishirira ikavuga ngo no kuyiboneshereza, cyangwa tuvuge ko u Rwanda ruzavuga yuko nyine ari nka yabihehe bakubita ibibando ngo no mukunkandakana ngo ni massage barimo kuyikorera. Kongo ikubita u Rwanda itarworoheye, kuko buriya kwirirwa bwisobanura, ibaze kugushinja ngo ni urugero ngo ba mu gihugu cy'undi ngo wagize gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Biragayitse ubusanzwe, ntabwo byaba ari ibintu by'ubupfura by'igihugu cyakwigabiza ubutaka bw'igihugu. Bigayitse kushinjwa cyangwa bigayitse kushinja utabasha kubona uwinjiye mu gihugu cyenga. Bigayitse kushinjwa. Reka nkubwire Ange, ubu ngutwaye kuri RIB tuvuye mu kiganiro, kajya gutanga ikirego ko wanyibiye ikintu runaka, kandi ntacyo wibye, ariko byagutwara kwisobanurayo. Kandi uri muri dosiye wajya mu mashini za RIB kuri umujura, nubwo uri umujura ariko ubeshyerwa. Uribwira ko wagutwarayo 2 3 4 5, noneho wazabura muri zo nshuro 5 icyo umuntu agushinja kikaguhama. U Rwanda Kongo yarushize mu kangaratete k'ibibazo, guhora Kongo yikorera u Rwanda ku mutwe. Turimo kujyana, ariko jewe ntabwo ndabona ndanyurwa neza na diplomasi iri aggressive y'u Rwanda, iri offensive ngo na Kongo ibyo yisobanura. Yego hari gero yikocora nkiriya yore paper rwigeze kwandikira Loni, irimo ibintu bikomeye cyane. Yajejeje Kongo kugeza ubwo mu magambo isigaye yarikuye FDLR, ikayamagana rwose, ikavuga uti nawe mwatwiciye abantu muri Kongo imyaka yose n'iki. U Rwanda rugukoma rimwe, ariko nyine rukaba kujegeza. Buriya Kongo imaze iminsi yiregura kuri ya Rwandiko, ahiciye hose, ariko kwitwa ngo ukorana n'abantu bakoze genocide mu gihugu runaka, ni umusaraba igihugu kiba cyagushyira. U Rwanda nagwo rukocoora rimwe, ariko rukaba rugukocoye, ariko rwari gukwiye guteramo amashoti menshi. Urumva amashoti menshi. Noneho nuriya muntu rwa mucyo uba muri Loni, nicyo kintu abashinzwe muri Loni, agahora neka amaproje y'abakongomani, kuko nicyo kintu kibabesha hariya. Wamenya ko Kongo irimo gukora proje yandamayininga mission y'u Rwanda, nange mukayigira mukayikontroliza hakiri kare, wayikora ngakora n'indi, ndetse yanjye nkayipresenta mbere. None se abantu bo muri Loni bashinzwe iki? Si ukuneka n'abari ambasaderi ba muri Loni kubera no kuvugira ibihugu byabo. Nkimara kumenya ko Kongo irimo gutegura proje yo gushinja u Rwanda iki, nanjye nategura indi 250 yo gushinja Kongo se byabura? Kuko niba Kongo yariyemeje guhangana, twajya mu ihangana. Urumva? Ariko gore ucecetse, wicecekeye witurije, nzabana na Kongo gutya, izavuga izarambirwa, ubwo je niko bitekereza nka Marishari, ntabwo bihagije. Niyo mpamvu buriya harantu ntanyurwa Ange, ukuntu u Rwanda rwataka Kongo ntabwo biri sawa, no guhora ruza rusa kubwisobanura muri defensive, ntabwo giye mbishima. Ariko kuba ntabishima suko wenda bitabereye, biterwa n'amahitamo y'ababihitamo. Ariko Kongo ni ikibazo gikomeye. Rero Kongo iyo muhangana ntigiva kwizima, iguma ku mirongo y'ibyo yiyemeje. Ni iki ariko ikibazo aho kiri kuri iki kibazo kiri muri Kongo, nuko mbona ntaho bizayigeza. Ntaho bizayigeza, kubera yuko ntabwo watsinda realite iri kuri tere. Nigeze kubaza abantu ese ko Kongo yashinjaga ko u Rwanda ari rwo rukorana na M23, cyangwa nabivugiye ku museke uranyibutsa, niwe twabivuganaga ejo bundi. None se u Rwanda Kongo iyo yemeye yuko M23 bayishyira muri Cantonoma, bakayijyana Kindu, bakayijyana Sabyinyo, so Kongo
ugomba no kwisobanura ku bintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo mushinja u Rwanda ni ibiki? Inyeshyamba muzishinja ibiki? Ariko igihe ukomeje gufata inyeshyamba ukazihuza n'abantu ukagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo, Kongo bizayicanga. Iyo ni reality iri kuri tele, nta kintu Kongo haraho izagera ibone yuko ino turufu nta kizayigezaho. Ariko niko bigenda mu ntambara zitandukanye ku isi yose. Intambara z'inyeshyamba n'amareta zigira ama etape menshi y'ingenzi, ndavugamo imwe iyo ngiyo. Ibihugu byatewe n'inyeshyamba bibanza kwihakana izo nyeshyamba bikazomeka ku kindi gihugu. Habyarimana yavugaga ko yatewe na Uganda, arahuruza muri 90, ahuruza ibihugu bya Kenya, bane zose bazana abasirikare. Bwa n'ibihugu bitajya bivuga ariko byazanye ingabo hano mu Rwanda. Kenya ntage ikunda kuvugwa. Kenya ntikunda kuvugwa, n'uruhare rwa Misiri mu Rwanda ntabwo ruvugwa, ariko nabo baba bafite nabo abasirikare hano. Urumva ni kenshi na kenshi ibihugu bitemera yuko byatewe n'abene gihugu. Gusa case yihariye kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nuko izi nyeshyamba zimaze imyaka myinshi. Iyo etape isa nkaho intempestive, isa nkaho yatakaje igihe, kuko inyeshyamba zigwa imyaka hafi 20 zikaba zigishinjwa kwiturirwa ikindi gihugu cyo hanze, kandi ayo ma etape adakunze kurenza imyaka 3. Ubona ko ari ikibazo. Ariko aho ngaho nanone ikibazo ntabwo kiza kuri Kongo gusa, kiza no kwihuzagurika ry'izi nyeshyamba za M23 zakunze kugira. Urabona nka M23 ujya kureba ukabona bano bagenerali bari ku rugamba, nibyo koko nabo ntabwo bahinduka, guhindura abagenerali ntabwo bisanzwe. Ubona ko bakiri babandi nyine bo muri 2012 na kangahe no muri za CNDP. Ariko abanyapolitike bashoboraga gushimangira igihagararo cya M23 politically, kuko abantu muri politike no bamenyekana ku rwego mpuzamahanga. Baragiye bareneye, abandi baragiye, abandi baragiye, bagize gute. Urumva icyo nshatse kuvuga hano? Ku buryo M23 yakomeje kubaka igisirikare gihagarara neza, ariko politike yayo igenda bigura intege. Sasa iyo weakness yagaragaye muri M23 mu myaka nakwita 3 cyangwa se 10 bamaze mu buhungiro. Urumva ishyira mu kaga ibindi bihugu bituranye na Kongo, kuko ucanye itoci wese akanyenyeretsa ashobora kubona Uganda, akabona u Rwanda, akabona Burundi, akabona iki. Ariko wanyenyeretsa gute wakongera urumuri? M23 ugenda wishaka ukayiheba mu rwego mpuzamahanga muri politike. Kere kuba batangiye kubaka Alliance Fleuve Congo, Colonel Nanga aziye, urabona ko nibura harimo akantu, ariko nabwo baracyubaka akadaship yo mu gihugu indani, kandi nawe ujya kubaka niho wahera. Ariko niba bari gukora akadaship kubaka icyama mu gihugu no aho bafasha hariya muri Kongo indani mu gihugu cya Kongo, bakwiye kubikora vuba na bwangu biriya, bakajya no kuri step ya kabiri yo kubaka igihagararo mpuzamahanga cya Alliance Fleuve Congo na M23, kugira ngo babashe ibihugu bishyirwa amagambo mu majwi buri munsi bibashe kuva mu majwi mpuzamahanga. Uribaza niryari ese ko maze imisi mbahati ibibazo abantu bamukoresha ibiganiro, niryari M23 tuzatwuba twumva Amerika nibivuze M23 idashyizemo ikindi gihugu? Ariko uyu munsi muri iriya presentation y'uhagarariye Amerika yavugaga M23 ifashwa n'u Rwanda. Nikomereza aho ngaho M23 niba yivuga, niba shaka bayivuga nabi, ivuga ute aho mwari mwavuze akantu kajya kumera neza, ariko iriya slash muyikure mukureho u Rwanda, nitwebwe turahari. So icyo kintu M23 ikeneye kucyubaka, ikacyubaka cyane ku buryo ku rwego mpuzamahanga ifite abadiplomate. Wabonye iriya diaspora yaje kuyiyungaho kuri Alliance Fleuve Congo, diaspora muri Canada no mu Burayi. Ubundi kariya nakazi kabari aba diaspora, ariko niba bitinya bakavuga bati tutikura amata mu kanwa, aho turi tugasakuza bakatwita ko dukora n'inyeshyamba, ntabwo mbizi. None se bazatsinda urugamba rwa politike gute bakitinya? Erega mu ntambara uranarengana. Urumva ushobora no kwidekarara kuri M23 kuri office ya M23 muri Union Européenne, bakaguta muri yombi wenda n'urugero. Ariko nyine icyo gihe urahangana nkuko ubusa umwana uri ku rugamba, mu kapora uri ku rugamba Isake ntarimo kwikorera amabombe nawe akikoreza abana amabombe, ntari mu ndake ntarimo kuzicukura no kuzitinda. Wese urimo kurengera iki? Uri mu professeur top scholars ba mu Burayi na Canada na Amerika nayo hose bahagaze kuki? Abo ba diaspora ni bashinga mu office muri New York, urumva bashinga mu office muri Canada. M23 cyangwa Alliance Fleuve Congo Nairobi ubanza ari rukanse barishujukanyije kirukanga. Erega na M23 Kigali yabaho, Alliance Fleuve Congo Kigali yabaho, Alliance Fleuve Congo Bujumbura, Dar es Salaam yabaho. In time in fact igihe cyose Alliance Fleuve Congo itarubaka igihagararo gikomeye nge ibere organized ku rwego rw'isi, uko yabikora niyibizi, aya mahanga ashyirwa mu majwi azakomeza ashyirwa mu majwi. Kereka niba hari kibitambamira, niba hari kibitambamira bajya kubikora bakavuga ati mwe muretse bado mungari watoto muracyara abana, icyo gihe no kubuza umwana gukura rero. Urumva? Ariko niba nta muntu ubangamiye bano bantu, aho kugira ngo ugiye mpere muri Kongo indani arakongoreza nahera hanze. Buriya Colonel Nanga kuri yavugiye ku ma France 24 bamaze kuzenguruka na Decuvere, maze kuzenguruka na Radio Terani,
n'iki byose. Ikindi nasozerezaho turi kuri iyo ngingo aho nari nkandagiye mu itangazamakuru, M23 ntigira website. Mbabare Ange umbwire, jya muri Google ndabona urimo gusacinga, nshakira website ya M23. Uzi ko za Al-Shabaab zigira ama website? Al-Shabaab n'umutwe w'iterabwoba. Iriya mitwe y'iterabwoba bigira ama website akora. Za Boko Haram ziragira. Noneho mwebwe nta nubwo muri ku mitwe y'iterabwoba mpuzamahanga. Ariko ntushobora gushaka website site web ya M23 ngo uyibone. Ntushobora gushaka ikindi. Bano bantu se bazamenyekana ku rwego mpuzamahanga gute kugira ngo bino bihugu byo mu biyaga bigari bive uyu mugogoro ubiveho bwo kwitirirwa intambara, kandi bagombye kuba bafite ibintu mu biganza byabo. Ngewe buri hano muri Kongo mu rugamba ruhari, nta yindi mpungenge muri hariya uretse kandi leta ya Kongo nicyo kintu yahagurukiye gutsikamira ko aba bantu batazamura agahanga mu rwego mpuzamahanga. Ariko icyo nakubwira cyo, nibatabikora nabo ibyo bakoze byose bizitirirwa u Rwanda. Kongo ni bucya nibafata ibirindiro byitiriye Uganda, buri izajya igenda yikopa ibindi bihugu, ibyitirire Kenya, ibyitirire iki n'iki. Izi nyeshyamba zifite task ikomeye cyane yo kwizamura mu rwego rwa politiki. Ubwo nibatazamuka bakomeza gutinya kuwogopa. Abajenero bari ku rugamba, abakoloneli bari ku rugamba, abanyapolitiki ba M23 bari mu biki? Bashyizeho bakoze kongresi bagatora ababahagarariye mu rwego mpuzamahanga. Kandi buriya hari abantu bari ku rwego mpuzamahanga wahereza iyo myanya batari kweshone, budashobora kweshone ikintu na kimwe, bari noble. Ugasanga hari umuntu utanga imisanzu muri M23 n'urugero yibera i Paris, yibera i Bruxelles, ariko kubera igihagarara afiteyo utabona ni kuntu umuveba n'icyo wabuvebe cyari cyo cyose. Rero jewe nicyo navuga, abantu bo muri M23 cyangwa Alliance Fleuve Congo bari hirya no hino ku isi nibavemo iyo barimo urugamba bari kuruhara abasirikare gusa, bo ngo bakomeze bitwikira amashuka bibwira yuko ibyo ngibyo bizabagezaho. Abakumva ntibagira ngo ushyigikiye M23, ariko inyeshyamba niko zikora. Ubundi none se igihe cyose M23 itarakora muri ubwo buryo, waba uri umugande watambuka batiri mwe mufashe M23, waba uri umu South Africa bunarasana amafoza bagiye kuzamushyiramo kubera ko atangiye kuvugisha ukuri kubera muri Kongo. Ubwo kwitira intambara abantu iyo ntambara itari yabo, ubona atari ikibazo gikomeye cyane. None se bizakemuka gute? Bubahiriza amasezerano batasinyeho ya Rwanda, urumva aya Amerika ntibigeze bakandagiramo kandi bakayubahiriza. M23 ikeneye kubaka iriya kadaship yubaka muri kuriya kubira ibintu barimo kubaka muri Kongo mu baturage ba Kongo. Okay, biri primordial birakenewe, ariko step ya kabiri izakurugara imizi n'imiganda, bubake urwego mpuzamahanga rwabo, icyo twakwita nka ministeri y'ububanyi n'amahanga yayo, bahatane barwane nabyo n'intambara nk'iyindi. Hari abazabigwamo, hari azabikomereye cyamo, hari abo Tshisekedi azatega imitego ariko bazayisimbuka, bazacungana nayo, ariko ntago bashobora kwihambira muri kariya kantu k'agasantimetero bafashe ngo bakore internal ngo bakonvinsinge rubanda rwaho bari mu dusantere ngo bibwire ko ibintu byo umunyamerika uteze kuzabyumva, umunyetiyopi uteze kuzabyumva, bareba muri Dubai bateze kuzabyumva, muri Shanghai bateze kuzabyumva. Niba haguruke bagiye Rwanda, bagiye Bujumbura, bagiye Nairobi, twabonye ko bashaka kuguruka bigakunda mu ndege, nibashyireho indi mission, urumva, yo kujya muri uwo mujyo. Sino intambara barwana bazafata udusozi, bafata utundi bagire gute, nibagera ku mijyi nkagoma bayitinye, urumva, nibagera ku kirombe nka Rubaye bagire, ariko zikora Rubaye bari bihambwe baba bahareba, ariko barayiyogupa barayitinye kubera ko ubanza bavuga bati nitugeraho tuzakocoranira n'izo nganda za Apple turimo kumva. Ni example. M23 ikeneye gukuza igihagararo mpuzamahanga, kereka wenda niba twaba turimo tuyiveba hakiri kare ugiye muri timing yayo. Ntabwo nshyigikira inyeshyamba rero, ariko inyeshyamba ubundi nuko zikora kandi twarabibonye. RSF muri Sudani, General De Gaulle yarahagurutse asura ibihugu byo muri Afrika arabizenguruka, buriya sugira ngo nta mbaraga yakuyemo. None se General Makenga bazahaguruka ryari? Munako tubona haguruka agenda asobanura, ariko se anje kuri boko ndo mazo arabizira, ntabwo abizira inzira ibintu binyuramo n'abandi bazenyuramo, urumva. Icyo ni kimwe. Ikindi nkuko nabivugaga mu kanya tuve no kuri ingingo nuko ntago imiryango amacama ibi byama birwanya ibihugu ntago bibujijwe kugira ibintu bimeze nka ambassade nazo mu bindi bihugu. Ambassade igihari nayo mugatera gato hariya ikavuga ibinanga mukavuga mukayivangira, yategura imyigaragambyo namwe mugategura indi, kuko aho bakora ubwo burenganzira namwe mwabubona, wenda mushaka kutanganya ubwinshi, ariko mukwiye kwiga yubuki. So nicyo navuga rero, M23 cyangwa Alliance Fleuve Congo nibashyiremo agatege, nibamaze kuba benshi,
nabonye Bertrand Bisimwa ari bunagana ejo bundi anemanga yuko basigaye bakorana za twirwaneho manzi tarabinyomoza naho zagambaza wari kamukamaso muri twirwaneho turaza kubigarukaho se mukorana na M23 wapi tutajya gukorana nzababwira none Bertrand Bisimwa yamenye umucera beshyira ku karubanda buriya ko abarwandofone bari muri Kongo bashize hamwe za Mahoro Peace Association njya numva izo zande yande zose iyi task ndimo kuvuga mu kanya yabananira. Reka tubitegereze tuva kuri iyi ngingo. Kongo muri ririya tangazo yasohoye ivuga yuko hari abanyamategeko bamaze kwiyemeza kujyana ibirego muri Apple yaba mu Faransa muri Amerika, ndetse ikavuga ko ubu hagiye kubaho ibiganiro kugira ngo mbere yuko habaho gutanga ikirego mu rukiko impande zose zirebwa zibanze zivugane na Kongo, hanyuma igatanga igihe cy'iminsi cy'ibyumweru 3 ko Apple niba yatanze ibisubizo ntibinyure Kongo izagira icyo ikora, harimo no hazagira igikorwa. Urabona Kongo ishobora gukorera iki Apple? Kongo ni igihugu ikintu kirimo gusa kimeze nkaho kitumvikana, nta cyemezo Kongo yakora niba hari deal cyangwa business Apple ikorana n'u Rwanda, ntabwo mbizi niba inahari. Ariko Kongo yagira ikikora kuri deal ikorana na Kongo, kuko Kongo ntabwo u Rwanda ari province ya Kongo. Ubwo u Rwanda turushyire ku ruhande rero. Tugiye kuri Kongo, hagati ya Kongo na Apple basanzwe bakorana. Kongo yafatira ibihano Apple, yayima produit, yagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo, tekabuza produit zayo muri Kongo, ikabuza produit zayo muri Kongo. Ariko udatekereza ko aya makampani nayo abayoroshye, ujye gufatira ibihano kampani ya Amerika ubanje gutekereza kabiri, uzabaza abantu bagiye bagerageza gutera umugeri ku idolari byabayeho. Kongo hari ibintu ikora nyine ikabikora isa nk'ikayidinga kuriya, ariko hari ahantu yatera umugeri bikayibana ibintu bibi cyane. Byaterwa n'uburemere kampani ya Apple ifite, Apple ishobora kubisabira imbabazi n'urugero. Ariko Apple ntabwo mu bwigenge bwayo ushobora kuyibuza gucuruza n'ibindi bihugu mu gihe ibona ko hari inyungu ibifitemo. Ni nk'uko Union Européenne icuruza n'u Rwanda, ni nk'uko n'abashinwa bacuruza n'u Rwanda n'Abarusiya n'iki byose. Kongo rero hari ikintu yubatse kimeze nka complexe de supériorité cyo kumva yuko ari kaganga ari kagarara ishobora kudictatinga abantu ibyo bakora, ikarenga karimbi no ku bindi bihugu binaturanye. Ibyo ntabwo bishoboka. Sintekereza ko Kongo yafatira umwanzuro Apple ngupfe gukunda kubera ko irakomeye, ifite amabuye menshi, ifite buri kimwe cyose. Nayo ubwo yarimo kwivugira ko hari n'abayagura mu bindi bihugu. Kongo rero nayo wenda amabuye yayo yahereza n'izindi nganda birashoboka, ntabwo bivuze ko yabura isoko, ariko harahita apfa gutera imigeri. Ibi biri mu magambo gusa, cyangwa se hari igihe izagira gutya ikayoba igakoza agatahano kadakora, irimo icokoza amakompani y'Abanyamerika, nabo bakaba bajya mu mitsi, kandi birashoboka. None se abakongomani ntabwo bakeneye gukoresha iyi Apple. Kongo izafata mbarugo ku mushinga wa Amerika ureba ibintu bizayibaho. Ubwo ntabwo Tshisekedi azaba azi gusoma ikarita yabamo buto icyo bazize. Ariko abantu bajya bagira ngo Kongo amagambo ivuga nta kaga kayiri hejuru, ibyo yigira byose nayo bayivangira, sibyo? Kwima isoko Apple iba ari yo mahitamo yayikora, bagucunga bati ninde washyize umukono kuri yo muri yo mbarugo ABCD, urumva? Ukareba yuko batabahindamo intuzi. Kongo rero hari ibyo ivuga nko gukanga, ariko simbona ko hari umwanzuro yafatira Apple. Apple ni kampani ikomeye cyane, ni nko mugiye mwihangana nawe yagukomanyiriza kandi bigashoboka. Gusa izo nyeshyamba ziteye inkunga zikakwirukana, Abanyamerika kugira ngo barakina. Kongo hari ibintu ivuga imeze nko kwirahurira amakara, ikagira ngo irimo gutaba mu nama ibindi bihugu, ariko nayo itiretse. Ntabwo mbizi, nikomeze igerageze. Iriya projet ngo y'amaraso ya Kongo y'amabuye y'agaciro ngo vanze n'amaraso, iya ni film imaze nk'imyaka 15 ikozwe nanayikurikiye, urumva? Nta kintu Kongo yavuze gishyashya, ari amagambo ivuga ihori yasubiramo, ariko yaba koruta y'amabuye y'agaciro ya Kongo nta mwihariko afite arusha n'amabuye yo muri Afurika, uko iyafite n'ibindi bihugu birayafite, bifite uburenganzira bwo niyo ya mbere. Iri mu bihugu bya mbere bicukurwamo koruta, ariko u Rwanda rwagaragaye none nk'urufite ibari gaserete nyinshi kurusha Kongo muri no myaka imaze kugera kuri 2 rwikurikiranye. Ibyo ntago ari ikibazo rero. Kongo rero iyo complexe de supériorité kuva kari kaganga ari kagarara idictatinga n'amakampani uko akora, ibihugu ko bicuruza n'iki byose ntago bizakunda. Kongo ifite ikintu cyo kubwiyemeza yuko irakize, ifite buri kimwe cyose ndabyemera, ariko ntago ibyo wabiyoboza isi.
ntabwo babibuze si kuko na Israel ntabwo irusha peteroli nyinshi abantu abarabu, ariko ntabwo abarabu bayikandiraho, ntabwo bayiyobora. Erega iyo complexe yo kuba igihugu kinini gifite byose ikwiye no guhinduka. Ababirigi ko bakolonije Congo nuko bayirushaga iki? Abayapani ko bakomeye muri kariya karere k'inyanja ya Pacifique, Ubuyapani urebye ukuntu bungana, ukareba ubukungu bufite buri muri G7. Abantu bigeze kuvuga ko nubwo Ubushinwa bukize, ariko ubukire bwabwo aho bugeze uyu munsi baracyari inyuma y'Abayapani nk'imyaka 40 kugira ngo bazagere kujya Abayapani bagezeho. Kandi igihugu gikize so far ni igihugu gikize, ariko ntabwo barigaranzura Abayapani. Abayapani barakize kubarusha. So Kongo n'abakongomani bakwiye kumva ko imitungo wagera yose munsi y'ubutaka, ushobora korora inkoko, ushobora guhinga ibigori, undi agashaka imashini yo kubisya akabibyazamo kawunga, ukagicuruza ibigori undi agacuruza kawunga, kandi mutanganye ubunini byose bigashoboka. Ariko iryo somo uzagisha Kongo simuzi. Kongo ntabwo ari izere ko iki kiganiro barimo bacyumva. Bakwiye kucyumva kuko kino kintu cyo kizabasumba Uwiteka. Turi igihugu kinini, dufite amabuye, dufite buri kimwe cyose, tugomba kuragira amahanga, kandi icyo tuvuze kikumvikana ni uburenganzira bwabo. Ariko ntago meaning yo gutera imbere kw'igihugu ishingira kuri taye yacyo. Ntabwo mbizi rero gora babona ku ikarita y'u Rwanda, u Rwanda n'agahugu gatoya ngo ukareba ubanje kunyenyeretsa ukagira gute ngo n'inyuguti zako ngo ntago zikwirirwamo iyo zanditse ku ikarita. Ibyo nta kintu bisobanuye. Ibyo bintu abantu bakwiye kubyumva neza ko ibihugu binateye imbere cyane ku isi. Ushobora kubonamo ibinini ariko ushobora kubonamo n'ibitoya. Ibyo byose birashoboka. Abantu bazagakosora b'abakongomani rero kumva kugenda ugangaraye ukazamura ipantaro ukageza mu gatuza ukavuga uti n'iki ibintu nk'ibyo ngibyo washyize ibihugu byose hasi, ntago bishoboka. Amahanga arubahana, amahanga ishyanga rikubaha irindi, nicyo demokarasi ivuga, banako diplomasi ivuga, kubahana, respect mutuel hagati y'ibihugu. Ariko kumva ngo u Rwanda buri munsi ntabwo rwakwiye gucuruza gutya, ntirwakwiye kugira gutya, ubuse bazabazana vuye nk'imodoka ngo za Volkswagen ngo nazo zikorwa n'amabuye muri Kongo, ntabwo bizakunda. Ahubwo nyine ibyo nigeze kukubwira ngo Abanyafrika mu biyaga bigari, ariko ntabwo ari umuhamagaro mwiza nahamagarira abantu. Dukwiye gutangira kwitoza mu kubaho mu makimbirane ari chronique. Chronicité nayibaho. Wenda byakubita imyaka 100, byakubita 50. Abantu bakanabo bazi yuko nyine umukongomani mu bari ijoro rimwe, ijoro rya kabiri mukesurana. Abantu bakamenyera kubaho gutyo. Ntabwo ari umudeli mwiza wo gushima no guteza imbere, ariko ibibazo bya Kongo bimaze kuba birebire cyane. Imyaka ibaye hafi 30, nta myaka 5 yacaho hadaciyemo episode ihangana y'u Rwanda na Kongo. Nitwitegere ko bizamana indi myaka 30 iri imbere cyangwa 60, ariko ibihugu bitera imbere, imipaka ifunguye, abantu bacuruzanya. Birashoboka nacyo abantu babyitegura mu buryo bubiri, cyangwa bakanitegura yuko imiti yaboneka inyuze mu biganiro, ariko plan B cyangwa plan A ikaba yuko bitanakemutse, urumva abantu bakomeza kuba nta kundi. Hanyuma Marshal, perezida wa Kongo Kinshasa, afite uruzinduko mu gihugu cy'Ubufaransa. Ku ruhande rw'u Rwanda bifite icyo bivuze, azasura igihugu kimaze iminsi gifitanye umubano mwiza n'u Rwanda. Hanyuma ikindi nuko mu byo nabonye muri gahunda bazaganira, uretse ubufatanye bw'ibihugu byombi, bazanaganira ku mahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Rona uru ruzinduko ruzaba ku itariki 29 ndetse na 30 z'uku kwezi. Urabona Tshisekedi hari icyo Macron ashobora gukora mu guhindura umurongo Tshisekedi afite w'intambara? Ntacyo Macron yakora atakoze ugaherukayo. Yabwiye ko bamaze imyaka 40 batubaka igisirikare, azagenda yimusubiriremo, none yimubwire muri Kongo azayimusubiramo mu Bufaransa. Macron ni igihugu n'umuperezida w'igihugu gikomeye, azamubwiza ukuri kose, cyangwa amubwire ukuri nkuko Sarkozy nawe yigeze kuvuga. Avuga tugo ubukungu bwanyu mwirata mukwiye kubusangira n'abaturanyi banyu. Abafaransa nabo ntabwo boroshye, buriya yisomeye kuri Verge yakubwiza ukuri kose. Urumva ntabwo mbona ikintu bizateza imbere ibihugu byabo kwanza uko ari bibiri, Kongo n'Ubufaransa. Ariko nibigera nko kuri dosiye y'u Rwanda ntabwo byareka cyane ko Emmanuel Macron aherutse no gutelefona umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, cyane ko babiganiriyeho. Nta kintu France yakora, cyane ko iyo France ishatse kugira intambwe itera ibushanye, yisanga muri esprit de culpabilité yo kwicira urubanza mu byabaye muri aka karere. Abafaransa bavuga ko baherekeje bano bantu muri Exfare bya Rarire, ari bya FDLR iteje ikibazo mu karere. Abafaransa rero kubagisha inama ni nko kunegura abazimu mu ndaro, bafite iyo esprit de culpabilité y'uruhare rwabo bagize mu biyaga bigari,
harimo na Zaire n'iki byose no hirya no hino muri Afurika muri Afurika aho kugira ngo ngurukire i Paris Tshisekedi nari kwigira Beijing nkigira Londres cyangwa nkigira n'ahandi hose ariko nta kintu gitangaje azakura mu Bufaransa cyane cyane ko Ubufaransa na Union Européenne nibagera ku Rwanda bazasanga bafitanye amadiru menshi bakorana. Genda muri za Mozambique Union Européenne itera inkunga biriya bikorwa ihafite imishinga y'iterambere. Tshisekedi ntashobora kubisabota yabigerageza ariko ntacyo yageraho kubera ko ntabwo nyine nibyo nakubwiraga mu kanya nta gihugu gikora ibintu kibanje gusaba uburenganzira Kongo niyo ndwara irwaye nyine ngo nimuha amafaranga bari ngo nimugire gute ibintu nk'ibyo se ko babaha yabo nawe bakaguha ayo ukeneye ngo bigende gute muri sore gukopintinga ngo bigende gute ubu ko ingabo z'u Rwanda muri Cabo Delgado ukashyira Katanyama buriya byagenda gute ko ibyihe byarabihagarutse ijoro rimwe Katanyama ingabo za Kongo rero u Rwanda rwariyubatse rwari brandings reka bazabikore turebe baragiye muri Central Africa bafata abakobwa ku ngufu ronera birukanye erega mu bintu bera mu biyaga bigari burya umugabo arigira yakwibura agapfa niba he nibihugu bibana n'u Rwanda na Kongo tugarutse ku Rwanda ariko ntabwo ari sheri ishushu nta nubwo ari compassion igihugu cyacyo cyose nizo za Amerika zigira u Rwanda ni igihagararo u Rwanda rwubatse nuko bimeze nyine amahanga akabona ko mukeneranye muri ya respect mituelle ntabwo ntekereza ko u Rwanda ari rwa Grèce cyangwa se rugira gute cyangwa ibintu nk'ibyo ariko uko byagenda kose aho u Rwanda rugeze rwiyubaka abantu bifuza gukora nabwo ni benshi nibyo nakubwiye mu kanya mubona vuze u Rwanda rucuruza nabo harimo n'amakipe y'Abafaransa za Paris Saint-Germain kandi ibyo byose Emmanuel Macron arabizi ntabwo rero ugomba kuza ushobora kuvuga ngo mwufite koruta nyinshi undi akavuga ati twebwe turaza gucuruza tunyuze mu mikino mu myidagaduro byose si ubucuruzi se mpuzamahanga ibyo ushobora kuvuga uti ndakizere igihugu kinini ariko ikindi gihugu gitoya kikaba gifite ibyo gikorana n'ikindi kandi bibiteza imbere mu bihugu byombi so ngira inama Tshisekedi nubwo ntari umujyanama we yagenda ashyira imbere iby'umubano w'u Rwanda wa France na Congo ariko kandi ntiyibande cyane ku by'umubano wa France n'u Rwanda nk'ugiye kuvanga ntacyo bazamuha inkwenene bamuha urw'amenyo nta kintu byamugezaho ariko nashingiye kuri iyo culpability Abafaransa bafite ntago bakeneye kuza kongera kwisuka mu biyaga bigari bazana amanyanga cyangwa se batera hejuru ibihugu byo mu biyaga bigari baza akaga gahari bakandi bazi inkundura itari nziza yabakundukiraho urabona ntago bamerewe neza muri West Africa none ngo bajye no kwiteza ibiyaga bigari nanone ntago Macron nawe yajya mu bintu nk'ibyo so ntacyo azavanaho kidasanzwe rero azasanga Macron ari wa wundi wamubwije ukuri ahubwo aheruka mu rugendo i Kinshasa none hazaba arimo Champs-Élysées ashyize akaguru kandi azamuramburira ibitabo Tshisekedi azagaruka kuriya ntacyo muri azakuramo. Hanyuma Marshal mu magambo ahinnye watubwira icyo utekereza ku kuba Tshisekedi yarambuye Joseph Kabila abakozi bakoraga iwe nyamara Joseph Kabila yabaye umukuru w'igihugu cya Kongo Kinshasa ndetse akaba anafite titre ya senateri ahabwa n'itegeko nshinga. Hari umusirikare bita Suicide wo mu ngabo za Uganda nkunda kumuvugaho nanjye n'abantu bambwiye amateka sinjya namumenya isura ngo yishe se ngo Museveni amutuma hati Suicide ko wishe so dufashe igihugu ibyo bintu wadukanye ni ibiki ati ariko nawe yishe data na cya gihugu cyanye nicyo kizanyica ati niko umuryango wacu tumere turihekura ngo Museveni amuga ati gendere ese nakugira gute ngo bibe ibyo believing niba uko bibe ibyo wizera ukamuha effect urumva ngo yitwa nde Suicide iba ari mu colonel ariko yari senior officer rero Kabila bivugwa yuko buriya nuko abantu batajya babikunda kubigarukaho iyo usomye ama operation y'ukuntu ise yapfuye babaho Kabila z'amakuru y'ukuntu se yapfuye urumva buriya Kabila papa wa apfa yari chef d'état major w'ingabo za Kongo ni history ndende yego noneho Kabila twarashwe n'uwamurindaga hari nama iteganyijwe y'ibihugu byo muri CEEAC yagombaga kubera ngo Brazzaville niba atari Yaounde yari iteganyijwe Kabila urumva ko chef d'état major ukabuzi ko so azajya mu nama ntabwo ari gufata uruzinduko rugira Lubumbashi mu karuhuko president agiye kujya mu nama noneho nturi muri capitale Kabila mbere yo kujya i Lubumbashi asigabwiye abasirikare bo muri Kancaci bari kakokoro cya Kancaci kimwe muri ibyo bigo bikomeye cy'Kinshasa asiga abambuye imbunda zose zigiye muri amura zibitse nta musirikare ufite imbunda mu ntoki turimo kujyana Kabila bararashwe bigaragara ko hari ukuntu atashakaga yuko mwipfa ryase
hari abantu bahita barasa mu kirere cyangwa bagahita bazana n'umujinya ngo bagire gute ibintu nk'ibyo ngibyo nta wamenya. Kabila ngarukiye aho ngaho, Kabila z'ukuntu se yapfuye. Kabila abafasha ubutegetsi, afasha ubutegetsi aba Moise Katumbi birirwa bitembereza mu ndege yari yarabaciye mu gihugu, abafatira ibihano, arabatoteza agira gute, arabarembya kabisa ku buryo wabonaga yabajegeje opposition. Ubwo rero byari byo kwa suicide. Kabila yajegeje se nawe ajegeza abandi, nta hamwe bamujegeza. Ubwo ni ukubaka ngumane babaho na Tshisekedi nava ku butegetsi nyuma y'imyaka 2-3 nawe bazamujegeza bamubaze ko Vital Kamerhe ibyo amafaranga miliyoni 100 z'amadolari ukamwifuza 50 nizo bavugaga ubu bugeze zigera mu 100 mukamujyana amabuso akavamo ngaratsinze yarazigaruje zatwawe nande ko kugenda zaragiye amaze kuzigaruka mu mugira ministre wa finance. Ibyo bintu bisobanuka gute? Nyakubahwa Tshisekedi nukiri ku butegetsi bidusobanurira uzasimbura Tshisekedi bazamukanda amaso. Nicyo nagusubizaga bareke bakandane niko bakongomani babone ko abanyapolitike babaho. Kabila so mukeneye kugira ngo umuntu mumuzane impuhwe nyinshi, hari impuhwe yagiriye abandi bantu n'abari ku butegetsi, niyumve yuko nawe nyiri ku butegetsi buryana no kuva ku butegetsi bimera. Ntiyabishaka azabihirimbanire gusubiraho cyangwa azabireke, ariko simbona yatoteje abandi, yabujije se wa Tshisekedi gutaha umurambo wa Tshisekedi utaha umuhungu wageze ku butegetsi. Tshisekedi se n'umwana ingoma idahora izana ububuka nugatera uruva na mukande urumva arakongoreze. Ubwo niko abakongomani bategekana, ariko icyo nashaka gusozerezaho na Tshisekedi nawe bazamukanda nava ku butegetsi. Bantu ureba ibintu arimo gukora, ibitabo bizandikwa, bazamwigaranzura amanyanga n'iki byose, bano bantu bapfuye bose batwikwa azabishyuzwa nyuma y'imyaka nk'ibiri avuye ku ngoma. Buriya Tshisekedi azajya mu manza zikomeye cyane, afite immunité présidentielle sofa, ariko nyuma y'ubutegetsi nawe uko arimo kwima umwuka, kwima umwuka ntuzi uyu Kabila, barimo kumureba nabo bazamusimbura, nawe bazamukanda the way amistreating Kabila the same way nawe azaba mistreated, kandi nawe bizamugeraho. Simbona impamvu abanyafurika bakanda bagenzi babo kandi azi ko nabo ari bizabageraho. Ndabikubwiye tuzaba tukiriho, tuzabisesengura. Tshisekedi abantu bose barimo kwicwa uyu munsi, izi document za M23 zimo kwandika, kuko M23 y'Rwanda inandika amadokima, bazabishyira ku mutwe wa Tshisekedi. Tshisekedi ntabwo azayitaringa neza, nta mahoro azagira, nano maraso arimo kumena, singiye kukubeshya. Rero Kabila nawe arimo kwikorera umusaraba, yikoreje abandi, nawe wikoreye nawe ubebe, kiramo utata ubebe umusaraba ku bitugu bye. Hanyuma Marshal, reka turebe ku mirwano yabereye Rwindi. Ni agace M23 yari imaze iminsi ifashe. M23 ikavuga yuko ariyo yagabweho ibitero, ndetse ibitero bikajya no ku baturage. Iyi mirwano ntuyitindeho cyane kuko nta uvuga ko Rwindi yafashwe. Ni igitero nyine ingabo za Congo M23 ivuga yuko arizo zayiteye. Kuki urumva imirwano ijyana n'ibiganiro, kuki batacecekesha imbunda burundu ngo bategereze ibizava muri ibyo ngibyo abo bakuru b'ibihugu barimo bajyamo hirya no hino? Ariko abo bakuru b'ibihugu baragenda, ntabwo hagenda abakuru b'inyeshyamba, aricyo kibazo. Ubwo ni muri belligérance hagenda umwe, ariko ni kuko M23 utakwizera ibitangaza byose, wasanga nawe yateye. M23 nayo ntabwo tushanga ngo tuyizere ngo igivuga ngo arere abavuga ngo ngamena, ibyo n'ubufana ntabwo ari byo. We are not sure niba yatewe koko, usanga yanateye cyangwa irimo ishaka gutera nk'akabanyabayonga, kandi birimo kuvugwa kugira ngo izabone ko yinjira muri za Beni na za Rubero. M23 ifashe Rwindi, ubwo batayo cyangwa unity yateye M23 muri Rwindi ni koko yagiye kwiyahura kuri M23. Nabonye abo ku ruhande rwa Congo bavuga yuko imirwana huje M23 na Wazalendo bo mu bice nyine bitandukanye, hariya muri Rucuru ndetse no muri Masisi, ariko M23 ikavuga yuko ari FRDC yabagabyeho ibitero. Jewe sinzi impamvu abihise minza mu mutima. M23 ishobora kuba arimo ishaka kwagura ibirindiro, ishaka gufata Kanyabayonga, ikabirimo nayo gushaka impamvu, yashaka impamvu yaba irimo icokozanya nabo Wazalendo, urumva. Gusa Wazalendo niyo batewe ntibabyemera, baba bashaka report bahereza FRDC ko aribo bateye. Niyo mpamvu bashobora no guterwa bakaba ari batanga report ko aribo bateye, kugira ngo imishahara yabize na prime zabo babandikiye zibagereho ku gihe nta kibazo bagize. Ariko tukiri aho ngaho kuko iyo ureba amezi ashize Rwindi ifashwe, akenshi nk'inyeshyamba
iyo umenyereye gukavaringa amakuru yo kunyeshyamba ubona ko zishobora gufata agise ikomeye y'imirwano zikapumuzikaho nk'amezi abiri zigafata ahandi hanini kubera ko babanje gukomeza ibirindiro by'aho bafashe. M23 Somalia idakeneye kongera gutera ahandi wowe kubona imirwanire yayo yararwanye za Gicanga bifashe feri, izifata za Mushaki bifashe feri, ifata za Muremure na za Karuba. Ubu ngubu irimo kureba aho ngaho za Rubaya nayo hose, ariko kandi yanageze hafi ya za Warikare. M23 ishobora kuba mu gihe imaze kumara imaze gutoza abo bakada biriya birirwa mu makosi urumva, ikabona ko igera Rwindi igahita ishogoshera igahita ikomeza muri Beni Rubero yari kubigiye imburagihe, kuko ba bantu barwanaga bashobora gushyira imbunda hasi bakazihisha mu maparafo nayo hose, yajya imara kugera imbere bagasubira gukora insurgency inyuma yaho ivuye. So urare hari ugufata ahantu kwa Sichwaringa. Ndabona ko M23 imaze gusichwaringa hari muri Rwindi iya agise ikeneye kongera indi ntambwe imbere kugira ngo nayitekane, kubera ko Rwindi ntabwo yatekana Kanyabayonga itarafatwa. Ubwo bivuze ngo na Kanyabayonga nifatwa izagiga bwa bitero n'abavuye muri za Butembo nahe hose. Nuko step by step. Mu bitekerezo byanje haje rero ko nubwo yawe wazana ndo yateye uyu munsi, ariko nta nubwo ishobora no kuba yateye ishaka kuburizamo no kwica imyiteguro ya M23. Ariko muri M23 bwitangiye ubwo amakuru dutangiye kubona no makuru ngo haye icyumweru kimwe cyangwa ibyumweru bibiri cyangwa iminsi ngahe barashaka kwagura ibirindiro, kuko hano muri West muri East nako muri East Front nta kazi bahafite. Niyo badashaka gufata Goma bafunze defense iri statique nta ginyeganyega. M23 yigeze kuri Muremure ikageza kuri Karuba ikageza za Bweramana hano ku kiyaga cya Kivu, nta kintu ifite cyo gukora kuko ntabwo yenda kujya kurwanira mu mazi. Nta kazi hafite rero uretse sabotage zayo isabotana na leta aho bita aho mvuze haruguna za Sake. Ibyo byo no kushotorana kwa defense yegeranye, ariko M23 ishatse kwa advance ngo imbere yajya mu Kivu, ntikeneye kujya kurwanira mu Kivu. Ahantu hari akazi hasigaye ni Rwindi, hari akazi hasigaye ni muce zireba Warikare uvuye za Mweso cyangwa se werekeza Ngungu muri Masisi y'Epfo. Ntekereza ko rero iyo uvuze ngo Rwindi ari kuri extremité y'urugamba kuri terminus ya Gise ya ruguru ikeneye kwagura ibirindiro kugira ngo yigire imbere, kuko iyo umaze ahantu igihe kirekire ubu ukeneye no kwashyira ibirindiro abari abakada bapasinze ukabashyiramo bakajya mu baturage. Niba mufite ko defense izikaruzi sigara ku birindiro by'inyuma ko mwamaze kwasichwaringa mukuramo ikibazo cyo cyose muba mukeneye kugira ngo mwigire imbere. Rero genda abona ko M23 ishaka gushotorana na leta n'ingabo za leta kugira ngo yigire imbere kurusha uko leta yayegera. Reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu tureba amagambo yatangajwe na Bertrand Bisimwa nyuma. Uyu ni perezida wa M23, ariko M23 ikaba yariyunze n'indi mitwe itandukanye. Mu bo bavuze, mu bo Bisimwa yavuze harimo Twirwaneho ndetse ngo n'indi mitwe yakoreraga muri kariya gace. Akavuga yuko hari n'abari mu biro bya Perezida Tshisekedi bakorana na Alliance Fleuve Congo. Amagambo ya Bisimwa wayaha gaciro kangana iki Marshal? Aya ni amagambo y'inyeshyamba yo gutera ubwoba leta kugira ngo Tshisekedi aho yicaye ajye yicara atitira ngo bunicaranye n'umu M23. Biriya ni ibintu inyeshyamba zivuga. Ni bande se bafite muri guverinoma ya leta? Ni bande bafitemo? Ni nkuko na Tshisekedi ashatse yabwira ati muri abo bantu muri kumwe nanjye harimo abantu banjye naboherejemo, bagatangira kubateza umwiryane. Biriya abantu barwana intambara igira amagambo ikagira n'intambara nyantambara. Kandi icy'ingenzi ni result iyo ntambara itanga. Niba nyine abafite kwa Tshisekedi ubwo tuzabira muri result. Niba na Tshisekedi afite muri M23 tuzabona muri result. Sibyo? Ariko igihe abantu bakiri ariko wigeze no kumva mu minsi ishize yuko hari umuntu wari ushinzwe ubutasi icyo bita Agence Nationale de Renseignement muri Nord Kivu yose. Yari ngo yakoranaga na M23 nubwo atarabiburana ngo bimutsinde cyangwa bitsinde. Rero nubwo agifite iyo presumption of innocence yuko cyaha kitaramufata, ariko kuko bibaye ari nabyo urumva ko M23 nyine yabigendana ibinjirira. Ariko ntago twabihamiriza kuri hano. M23 cyangwa Alliance Fleuve Congo bya Bisimwa avuga no gukanga leta kugira ngo ikangarane ayihindisha umushyitsi. Ushobora gusanga nta nabafiteyo abakaze, ariko kimwe no ko yabana